Tubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Ninwan ra mangi hakerdob ying jongpi. Kiba Haing hasam jong kakong Eugenia rembai kabala klatno ha Civil Hospital Shillong menta kasngi ka arpo nyo trik ubna yayong arajar arpuway kila penpau ye ke jingsngo Pangnud ka bakrao ha ka bagatanat ka koit ka khia na Civil Hospital Shillong kila Kynnoh bakala klat na ka bayo pang COVID khat khandai bat ye ka met yam lahap ban kit khle hi deki khon kikti bat Kiba Haing hasam katkum gajing etho jong kakong Margaret rembai bat ukhon jongka uba John rembai laong bakakong Eugenia rembai kadai kabadanya ke jingpang shini ne ke diabetes ha kabalara sa Civil Hospital Nongpoh banyo ya ke jing sumar hanrai na marbala jor palat ke jingpang lepen Kynnoh sa Civil Hospital Shillong da ke jing temu banyo ya ke jing sumar ka bakhambiang hanrai ka basngo phala kalong baki bahayeng asam jong kakong Eugenia ki hab ban up de ki Kynta namar bamdon kinong tre jong ka hospital ki banyarap lem yakani ka Longkmie nagaliang jong Kiba Haing asam kilaong baki hap ban up hadu sabaji menstep banyo ya ke jing sumar namar bamdon doktor dan nurse hapo kani ka hospital sorkar hanrai dei tat hakapor khandai saw 4 minute menstep le pentip bakani ka Longkmie kala klatno bada ka jo kapor le Kynnoh ru bakadei ka bayo pang COVID khat khandai Membet ini. Mana? Menin ke para jongi ke dega badan jimpang diabetes mo ka tiga kiu ke sini kensan jongka hadin upun tau kun jongka ong nga ba menin ha ka pos kau bejiu ong ba kalajur ka sini jongka tengok ong ba ulah pun nga ta ong ra nak sebetani hospital kloi na mar sumar doktor po snaya ka mo temar kumta ki ra ya ka habetani Nongpoh tindala ra ang tay marepoi hang tay te klati de ni kipon marepoi ti kitas na ya gile ya ka rapid test ya ka maredep le kata ki declare ki om bagadai ka COVID hadi bagadai ka COVID tengiro ngila mari ong kumta ti ngiro ni kremelen so hospital gile bitang kikun jongka arngut te kiro gila hat jengai na nakakumi hadi lang ta tiki ong badai benra sa sibil hamni bagadai ka COVID center mo po sibil Nongpoh da apoy hang niru ka sibil Nongpoh perki om bakindan ICU ngalungo kat ka sibil Nongpoh ro dan tak armut way patient no bala dan lupa hapo wan sama ka kala long serius tingi habe jing sem jami te kadai ga serius te sini jongka tiki om badai ko COVID te kala long serius ki om dan kam ICU ti habra e ka sa Shillong kila ari hinang ni ka bala kila ile ban pungkloy ban ari nya kata ka ICU sa Shillong tela kit no ya ka hadir ka tu ka ngipor tela ra no ya ka ti ko way kecing ka longba dala adep ari nya ka nang tu kila pendiang ki ambulan bat ki oksigen ya ka na marka oksigen ka kala aduna ha ka tung gajing yo empot jong ina betani na doktor po sina tela kit ya ka sa tay kila lek ki kon ka dak ka lek ka ambulan bat ki kon ka dak kali lajong long hospital ti nang ni kila mi kloi kumta kumba por khat arbiji na khat asteng ngam kat mau ba hadin dala adep nang ta ngi don hing la siupun bati ki ong la lek la mi ka la kit ya ka da kawan ki la lek ar siteng di poi hang tai ka wei ka long gajing jongi ka bangis ngau long ngo kai haba hakini ki por ka COVID center la da ka dei haslong hang no ka dei bendiang gen kita kinong Tindan ki bensim ya ki COVID ki nos ki doktor la ni ki nuki ya ka Civil Hospital Shillong. Kipoi asisten. Kami kat bala til apung kloi ngam ong dei ya kata. Long do arta kene apo bulan mendon bejing sumar ka mendon breu. Hajing sisa bala ong dei ko COVID kila dei ban pen kloi kan jam
kumno kwat dan uskida dan way kon jong ka pada ulas ngaudom ni kata ulas kerdem ni kedua ya ko proof ro ni la ban aya kata hadin sistem uta don hiru ulas yang bero ko way badin bat khamat ban buat hangnu don gat hangnu ko pli ko hostel ban yo ai kata semua badon kata ka nongpang covid dan menu kau darukan beker siur don hadu saw sistem yang hangni kidan kibatia la dan bayu tu penjat kata ke jingkang nama ro kasiur dan ba pliet tu penjat kata ke jingkang sukhiu we wat utar re na ka sia so sifar la tin phong tu ong ba tu pliet ke jingkang ong hangno kidan o kidang tia tu kersiu kat bekersiu tu kon ya kata ke kamera bagi tia kita Kynnoh so kim khila no orang go way arkan tatam lada ki kloi ban rap yo gani ka men jongi ka pra jongi kampat yam lagi kloi klem ka jing sumar kumno kan ikhlak step kendai sau pheu ba der hadin ka jing khlak rung hostel de kala poi sau siteng sanduna ki rung telano kin rem tang ban phong gi PPE jong ki ro hadu sikan da ki simpor hadu ko layan nya su so tu khon jong ka bu ong ba ki simpor ban slam kala long critical nila ap hakapor ba kila kuntit yang ni ba ila khlan ki doktor gila phone na gi overall ki ba gila ang gi covid ki ang Kyntait di makina dong so dong ya ga Kyntait ya ga taga kali kita ke municipal hendai na kala ada club gila penmi ya kan po that house gila bu situ ki ang pada yang ni ba hadin bangi i gila slim kat no ni yo kit su ga met jam ngam ada phone su doktor ki ang pada bomdon brio bankit long iyap khandai so ko step hado ar je pada ni phone ki ang don brio bankit don ambulance te nagai gan gadau pada habab don brio kumta ki ang pada yang ni bangin simti habab ki ang ko corona din bang simti mengi hado ban pendek ga met yap to kemi ki khon ki haban phong ni to ki sakti ban yo ban rai ga met yap ki hado halum jintap hado halum jintap ni pendek ki khon ba ki bhayi am don kata ka sarkar ko corona ka ban pat kata ga met yap ka ini pendek hi bero si yang si sem habi ki om dei so ban pendek pat ki bro kum no ngi pa dei ngi hab di ban le i ga ne ka kam si ai ka sarkar wat penting ni wat ong ben ko covid habi PIT ga met yap ngi kum no ki ong i ka ba ga dei ko covid habi PIT ga met yap hakti jong ni ki khon ba ngi ki bhayi ngi pendek ga met yap menta bero si met te kum no ki ang ko covid habi ki ang ko covid kum no ki le yo doktor solo mi tang ban pat ki khon di nak bo be ko covid hendai gane ga men ga praji ga dai ga yo covid ni ha pendek pada mengi daki bahaya her kata ga jingle kan daki khon sendan si ai ga sarkar ngam singa ha wat jo penting di brio ba yo covid haba phimla ban le haba dai ko covid le ma phi kan balai ha le ni ngasno ki ong ba ya bro ki khon ba ha ra ngasno ba ka sunduk bro mengi ya do lam ni erden si mengi ya ga me dia ko ni tap hi mengi na dong sedang te wat ong ba ga dai ko covid em ya kata gi Kynnoh hana ba kawai ka kali kala alek sejuai kawai ka kali kala alek seta ti kata ro halas momen ki ong ini ya kata ngila ap la pala kapor ni ibak ya kata ki municipal ki ong ban sale ki municipal ya ka badan kam ya ka ban rai ka media ban tep ya ka media ti ngila no kita ka municipal umpoy manur umpoy ti ngila association ding ya man seru Nongpoh ngin hablay ti ni phone ya ki dan ni phone ni ki ong bagi kali kawai sejuai ti kong la dokumta ti bahar ko wero ki ong ini lada ngimut ai ba mut ban ai ka senduk ni ong dang pha sa dang le tik senduk ma ban ayu lada pi ai senduk ti ka wei ka bangalong ro ong lada pi ai senduk pila ban ra si wong mga kumno wong lada ngi ai senduk bro kumba pi ong ban pila declare ba ka covid ni sim ti so ya ka kamat le ka kum ko protokol ba ka dai ban le mo ka sarkar kum no pat mentapi ang lada ai senduk ra si yeng rolong tengong lada ni ai senduk ro ngin ai na mar ka dai ka para jong ngin ai ka senduk tang ba pidai ban le ya ka badan kam kum ba pidai ban le ma pi ngim tre ban sim nrai halas ni ha ban sim na mar ba kata ka municipal o kam wan halas ki ong pemban ba ya ka ribik sari buhay ngim sim ba ni ka selong ka sim tang ya ka bah po selong tang ya ka is ka sihir ta sabhoy ngim don responsible kata ka kentin ka wan hadir kata ka ngong ba gane ka sarkar kala feel lot support bakala penbiang lot kalong ready ngingim lele kata ngila deble ngila hon ya ka para la jong haba nang kong bagi ong ya ka bakala yo positif ngini la apa diang bakala yo positif hendai digilaga ai ga met yak sangi kumno pada din pediang
positif. Katakan yung way ka bakong san. Tabalay katakan municipal ro yung Nongpoh bangkit isilong lang bangkit. Di kataro nila singaw ngok kan. Habigla ang giday ka COVID tanda so ben bikin ay ba yak sangi. Bara na dong sedang ilek mangi. Em go boy ka dai ni la te ki thok ki ong. O kan le ka sung municipal hadin bat o kam tre so ban le na mar bade ya ki ribhoy. Tabalay kumta. Pimdang ka systematic ban le ai ro. Kamdang ka arrangement ni people pidang igi COVID hang tairo. Menta iway tang archipation pimla aso. Tanda la along was kum senda kar pinle kum no. Balay ni le kan ni bangim kwa so nang ni sa khamat bakan jabi ang kum ni. Ban ganja la bigday gi corona bigday bantik kya bantik nadong sedang maki dan dai ro wat suang bagaday ko corona habakim la ban le ai gi biyo ya kata ko COVID ro. Ngim sngaw ya hap so ya kan. Ka ko bang ngi kwa ba kam ja so gi wai. Suang ni bangilong gi bakam he kor ngi kham sok menen dai gi dai gi bai gi nong kendong gi bentik ai de long kat no sngi hap le hang tai. Dan ben mi dai nong dong tai so. Dengan kuat so banda dia habut kum ni. Si sen bilang corona ti dai ban tip hin dong sedang.